Ate kidakatio kiego jite sasa. Kawira noe. Kawira noe. Tine tolonete mtomba kutukomboa twengo begoji. Totora twe balikanele. Na nonto maito Kawira Mwangaza na alejile. Ndelomba neshima lele nene tolongia tokela thaithanaga nonto netokeleta mwathani. Ito tokaliani gete kiao. Yanga bana. Itoloi gatuonete mutongeria wene shima gatuonete mutongeria ora omba kuletera muntu ande bururukira gikiae gatuonete mutongeria ndene turara Meru ora kuga kana ka mutheni karonga mena Ndeta kwa murethi mwana kume ojist ndenda kugojo kenda kuleta sanity ndani ya Meru County Kawira Mwangaza mas go kenda Meru yeshimika kulira nuko kali Kawira Mwangaza mas Unimbe tokofinias mudhomi kume gojo west uninde yako support motion jua MCS jua kuga ngavana aende nyumbani na sababu ya kuga ojo ngavana twikete mtu mwekeriga sana alienda kweli kijana we mwega kimurungu ngaiwe ngone arutaga ngugi na antu bangi ni ali na inya arutoba kuruta ngugi lakini ngavana wewe ngona keja na inya metia thio kwali kwa sibu akaia alienda kutigagerera antu wengwa nduga ngavana ate ku qualify ko jukete kya ngavana na niete mojie lokere gatene tweka tukori ntugweru arene mando yaya kuoneka na kigei ukabindi kuwe na pinchani bate kwenda andu baba kuga ngabana ni mama endelea kutaweka utembero kwa tweka bate kwenda bate kumaka tumuuro na kinyamu inyangwa no semza situ tande batwe kinyamu ubu kone bibina tipo kore bate to tayari ngabana eto ni mama arigara muno ira itawa public participation ikotikira maoni jao mtu wonde uri okuga ngabana itwe no uri okuga ngabana akaritwa lakini gugukari na mubango twate kuri antu bahande kibara bakweja kwa kanya na gukari na list ya attendance ya attendance ni agaikwa assembly ikiona na yate antu bakuga ngabana ni aritwa getene ene twauga turienda kethera assembly ibakwenda ibare eterisi ya kuga yes or no. No ntuba mantu yara ya kuona kakiujwa no ntoi murungu no kwenda kuona nia atenta to ile endelea mbere iterare jioma lakini dhaino ntote to ina jioma ikyoke otoma wona nto bauma ba mekindori bange bauma ba kunate no ntoba kwenda corona mama no nto mama nwe kaino oma akena oma Mutia watu na mwaweteta kenyuma ngabana na ndiko kwenda kubora tere bata na kuoteta imani na mutia ina watu no kwa na teto tadia na kara ikinyere na watu watako dunia taka hukumu ndoane si utawi ni maombi, si uchawi, ni maombi. Governor, now, Your Excellency, please, with your due respect, this is your bedroom. Joka bedroom yako bwana uitengezeze. Otherwise, serikali ya mama iko imara. And this is our message. Our governor, from today, henceforth, nobody shall ever try
haven't designed to disturb her. We want development.